tubahaye ikaze inshuti bakunzi ba Nibisanzwe TV aho muri hirya no hino ku isi, tutibagiwe abari mu Rwanda, abari mu majyaruguru, amajyepfo, iburengerazuba, iburasirazuba ndetse n'umujyi wa Kigali. Nibisanzwe TV ikomeje gushimira abantu mukomeje gutanga ibitekerezo bitandukanye ku biganiro tubagezaho. Aha tuboneho umwanya wo gushimira abantu batanu ba mbere baherutse kuduha ibitekerezo ku nkuru yacu iheruka. Nitwabura gushimira Rukundo Vincent, tutibagiwe nawe Kayigamba Calixte. Murakoze cyane komeza kubana na Nibisanzwe TV. Mugisha Julius ndetse nawe John Akandwanaho. Murakoze kubwitekerezo byanyu bitandukanye mugeza kuri Nibisanzwe TV. Nawe Mushabe Chris ahuri turagusuhuje kandi ukomeze ugubwe neza, tunagushimira inkunga yawe ikomeye cyane yo gutanga ibitekerezo bitandukanye byubaka Nibisanzwe TV. N'abandi batandukanye nimwibagirwe gukora subscribe cyangwa se ngo mukande ku kimenyetso cy'inzogera kugira ngo ibyo tubategurira umunsi ku wundi bijye bikugeraho ako kanya. Yewe kanda kuri like ndetse unatanga ibitekerezo byawe kuri comment. Ibi biradufasha cyane kubaka ndetse no kuganira byinshi birenze kuri ibi ngibi twabateguriye kuri Nibisanzwe TV. Nje ndi Frank Mario Sebudandi. Mukanya rero tugiye kugaruka kuri uyu mukinyi w'ikirangirire ku isi. Uyu ni Lionel Messi umaze imyaka myinshi cyane mu ikipe ya FC Barcelona. Uyu mukinyi rero akaba agiye gusohoka muri ikipe ya FC Barcelona. Ni mukanya mu cyegeranyo kirambuye twabateguriye. Nimujye kure ya Nibisanzwe TV. Lionel Andres Messi uzwi ku kabyiniriro ka Leo Messi ni umukinnyi mpuzamahanga w'umupira w'amaguru wabigize umwuga ukomoka mu gihugu cya Argentine. Kuri ubu akaba abarizwa mu ikipe ya FC Barcelona, anamazemo igihe kinini dore ko ari nayo kipe rukumbi yamenyekanyemo akanubakiramo amateka adasanzwe. Akaba ari umukinnyi udashidikanywaho mu kugira ibigwi bihebuje mu ruhando rw'umupira w'amaguru ku isi. Lionel Messi yavutse ku itariki ya 24 Kamena umwaka w'1987. Avukira mu mujyi witwa Rosario wo mu gihugu cya Argentine. Se umubyara akaba yitwa Jorge Horacio Messi, akaba yarakoraga mu ruganda rukora ibijyanye n'ubucuruzi. Naho mama we Celia Maria Chichitina akaba yari umukozi ukora amasuku. Messi akaba afite bakuru be babiri na mushiki w'umwe. Ku myaka 5 gusa Lionel Messi yatangiye gukina umupira w'amaguru mu gakipe ko mu gace kiwabo aho yatozwaga na papa we George. Maze ku myaka 8 yerekeza mu gakipe kitwaga Newell's Old Boys kari gaherereye mu mujyi w'iwabo wa Rosario, aho yaje kumara imyaka 4. Imikino yose yakinye niyo kipe uretse gusa umukino umwe wabaye arwaye. Kuva ubwo Messi yaje guhinduka ikirangirire mu mujyi aho bamuhimbaga akamashini ko mu 1987, The Machine of 1987, aho bashaka kuvuga ko ari igitangaza kandi yaravutse mu mwaka wa vuba. Ku myaka 11 gusa y'amavuko Lionel Messi yaje kugaragaraho uburwayi bw'umusemburo w'ubukure wagombaga gutuma agwingira, maze ikipe yitwaga River Plate yo mu gace kiwabo yerekanaga ko yamwifuzaga ngo ayikinire, ibura amafaranga yo kumuvuza ubwo burwayi. Aya makuru yaje kugera kuri Carles Lexach, wari umuyobozi wa FC Barcelona wari waratangajwe n'ubuhanga bwa Lionel Messi, maze abifashijwemo na papa we Messi abasha kujya gukora igeragezwa muri Barcelona. Kuva ubwo Messi na papa we bimukira muri Espagne aho ikipe ya FC Barcelona yabashije kuvuza Messi, maze agahita atangira kuyikinira mu ikipe y'abana Youth Academy. Bivuga ko ikintu cya mbere Messi yaguzwe ari ubuvuzi bwamufashije kutibasirwa n'indwara yari gutuma agwingira. Messi yatangiye gukinira Barcelona mu ikipe y'ingimbi guhera mu mwaka w'2000 kugeza muri 2003, aho yaje gutsinda ibitego 37 mu mikino 30, maze muri shampiyona ya 2003 na 2004 aza kuzamurwa mu ikipe nkuru ariko y'abatabanzamo. Nyuma yo guca gahigo agatsinda igitego byibura kuri buri mukino, maze arangiza afite ibitego 21 mu mikino 14. Ibi byaje kumuhesha kwinjira mu ikipe ya mbere, aho yakinnye umukino we wa mbere tariki ya 16 Ugushyingo umwaka w'2003 mu mukino wa gishuti wahuje Barcelona na Porto. Icyo gihe Messi akaba yarafite imyaka 16 n'iminsi 145. Ku myaka 17 n'iminsi 114 umutoza Frank Rijkaard watozaga Barcelona icyo gihe yamugiriye ikizere ku mukino wa mbere w'irushanwa wabahuje na RCD Espanyol tariki ya 16 umwaka wa 2004, maze aba aciye agahigo ko kuba umukinyi w'umwana kurusha abandi wabashije gukinira Barcelona muri shampiyona ya La Liga ya Espagne.
Tariki ya mbere Gicurasi umwaka wa 2005 nibwo yatsindiye ikipe nkuru igitego cya mbere ku mukino wabahuje na Albacete Ballonpied, nabwo abaciye agahigo ko kuba umukinyi wabashije gutsindira FC Barcelone muri shampiyona ari muto kurusha abandi. Messi akaba yarakunze cyane umutoza we Frank Rijkaard, akaba aherutse no kuvuga amagambo agira ati: "Sinzibagirwa icyizere wangiriye ukanyinisha mu ikipe nkuru mfite imyaka 16 gusa. Waramfunguriye unyinjiza mu mateka yanjye nyayo y'umupira w'amaguru." Tariki ya 16 Nzeri umwaka wa 2005 Messi yahinduriwe amasezerano muri Barcelone, atangira guhembwa amafaranga menshi, aho yahawe amasezerano agera mu mwaka wa 2014, ndetse muri uwo mwaka akaba yarahawe ubwenegihugu bwa Espagne. Uwo mwaka akaba yarawugiriyemo n'ibihe byiza, kuko ku itariki ya 27 Nzeri yakinnye umukino we wa mbere w'irushanwa y'amakipe yabaye aya mbere iwayo ku mugabane w'i Burayi, Champions League na Udinese yo mu gihugu cy'Ubutaliyani, aho yaje gukinana na rutahizamu Ronaldinho icyo gihe, maze abafana ba FC Barcelone baramwishimira bihambaye. Bafasha umutoza Frank Rijkaard kubona igihembo cy'umutoza witwaye neza muri Espagne ndetse no ku mugabane w'u Burayi wose. Muri shampiyona y'umwaka wa 2006 umwaka wa 2007 Messi yakomeje kwigaragaza nk'igitangaza, aho yarangije atsinze ibitego 14 mu mikino 26, maze aza kuba nk'imana ya Barcelone ubwo yatsindaga ibitego 3 mu mukino uzwi nka El Clasico, ubuhuza ikipe ya Barcelone na Real Madrid. Akaba ari nawe wabashije gutsinda ibitego 3 mu mukino hat-trick mu mukino wa El Clasico ari muto kurusha abandi. Ku itariki ya 18 Mata mwaka wa 2007 Messi yahawe akabyiniro ka New Maradona, bishatse kuvuga Maradona mushya, bitewe n'ibitego 2 yatsinze ku mukino wa kimwe cya kabiri cy'igikombe cya Copa del Rey. Muri ibyo bitego hakaba harimo ikimeze nk'icyo Maradona yatsinze mu gikombe cy'isi cyo mu mwaka w'1986 cyabereye muri Mexico bakina n'igihugu cy'Ubwongereza. Icyo gitego kikaba cyariswe igitego cy'ikinyejana, maze abafana bo mu gihugu cya Espagne batangira kumwita Messidona. Iryo zina rya Messidona ni ugufata izina rya Messi bwite bagahuza n'izina rya Maradona, noneho bikaba Messidona, kuko bakinaga ku mwanya umwe kandi akora udushya nk'utwo Maradona yakoze muri Mexique mu mwaka w'1986. Ikindi kandi bombi bakaba bakomoka muri Argentine. Tariki ya 27 Gashyantare umwaka wa 2008 Messi yakinnye umukino we w'ijana muri Barcelone, maze muri uwo mwaka anahabwa igihembo cy'umukinnyi mwiza w'imbere ari we rutahizamu ku isi. Naho mu gihugu cya Espagne ahabwa igihembo cy'umukinnyi mwiza, ndetse bamwe banavuga ko ari we wagombaga guhabwa umupira wa zahabu w'umwaka wa 2008 Ballon d'Or wahawe Cristiano Ronaldo. Yewe wavuga ibya Messi ntiyabisoza, gusa ni umukinnyi wanditse amateka akiri muto kandi n'amagingo ubu aracyakomeje. Dukurikije amateka tubabwiye ku bijyanye na Messi mu ikipe ya FC Barcelona, noneho biratangaje kuba Messi ashobora kuba agiye gusohoka muri ikipe. Ushobora kwibaza ikibazo uti ese ni izihe mpamvu zituma Lionel Messi ashobora kuva muri ikipe ya FC Barcelona? Ku bafana ba FC Barcelona bamwe bavuga yuko ari ibyishimo, abandi byarabababaje nyuma yo kumva iyi nkuru. Gusa impamvu zitandukanye zigaragaza yuko Messi agiye kuva mu ikipe ya FC Barcelona nizo tugiye kugarukaho aka kanya. Nanone tukaza kugaruka mu makipe bivuga yuko Messi ashobora kujyamo. Kapiteni wa FC Barcelona Lionel Messi ashobora kuyivamo mu menshi ya 2021 ubwo amasezerano ye azaba arangiye. Nk'uko byatangajwe na Radio Cadena Ser yo muri Espagne, Lionel Messi yahagaritse ibiganiro byo kongera amasezerano yaramazemo iminsi n'ubuyobozi bwa FC Barcelona, kuko arambiwe kumva amakuru avuga ko ari we zingiro ry'ibibazo ifite uyu munsi. Iyo radio yavuze ko Messi arambiwe kumva bamwe bavuga ko ari we umenya uko ikipe ibaho, arambiwe abantu bavuga ko ari we wemeza umutoza uhabwa akazi n'uwirukanwa, arambiwe kumva ko abavuga ko ari we usaba abakinyi bagurwa n'abagomba gukina, ndetse ntiyishimiye amakosa yakozwe n'ubuyobozi ku isoko ry'igura ry'abakinyi. Cadena Ser yatangaje ko uyu mukinyi yabwiye ubuyobozi bwa FC Barcelona ko azagenda ku mpera z'umwaka utaha w'2021. Niki cyihishe inyuma yo kutishima kwa Lionel Messi?
Hari amakuru avuga ko Messi yaba ari we wifuje ko Umufaransa Antoine Griezmann yasinyishwa, ariko ubu akaba atakimushaka mu ikipe. Gusa sibyo. Bo ubwabo Griezmann ari kumwe na Lionel Messi na Luis Suarez bagiye gusangira bari kumwe n'abafasha babo, bigaragaza ko bafitanye umubano mwiza nubwo Griezmann atarisanga muri ikipe, ariko aba bagenzi be bagerageza kumufasha. Ku bijyanye n'abatoza, bivuga ko Lionel Messi ari we wirukanishije umutoza Tata Martino, ndetse akaba ari we wasabye ko umutoza uriho ubu ahabwa akazi kuko yakunze imikinire ye. Nabyo bivugwa ko atari byo. Nk'umukinnyi uhembwa neza mu ikipe kandi ukomeye, amakuru nk'aya akunze kuvugwa kenshi hagendewe ko imwe mu myanzuro ifatwa mu ikipe aba ari mu bagishwa inama. Gusa muri FC Barcelone hari ibibazo bigoranye kubibonera ibisubizo. Perezida w'ikipe Joseph Maria Bartomeu yatanze amasezerano yananiwe gusohoza. Ati, tuzagerageza kugarura Neymar, tuzirukana Ernesto Valverde kugira ngo tuzane Xavi. Nabyo yarabivuze. Ariko iyi kipe n'uyu wahoze ari kapiteni wayo bumvikanye ko ataza mu kazi ako kanya. Kuva ubwo yaherukaga kongera amasezerano mu mwaka wa 2017, Messi afitemo ingingo imwemerera kugenda ku mpera y'umwaka w'imikino. Naramuka azanye gukeka ku hazaza he, birasaba ko buri wese agerageza gushaka igisubizo. Ikipe ikaba yajya ku isoko ikagura abakinnyi beza. Ibiganiro byo kongera amasezerano byari bimaze iminsi bigenda neza, ariko umusaruro utari mwiza mu kibuga watumye uyu munya Argentine ahinduka ndetse atera icyizere umutoza Setien. Byose byatangiye ubwo FC Barcelone yanganyaga na Celta Vigo ibitego 2-2. Byatumye hazamo imibare myinshi mu rugamba rwo guhatanira igikombe cya shampiyona. Habayeho guterana amagambo hagati y'umutoza n'abakinnyi, ababwira ko atazihanganira ko bikomeza gutyo, ahubwo bashobora kumubura. Muri iki cyumweru Setien yagiranye inama n'abakapiteni ba FC Barcelone hamwe na Bartomeu kugira ngo bongere guhuriza hamwe. Si ubwa mbere bivuzwe ko Lionel Messi ashobora kuva muri FC Barcelone, kuko Inter Milan yashatse kumugura miliyoni 150 y'amayero mu mwaka wa 2008 bikananirana, mu gihe ubwo yakatirwaga amezi 21 y'igifungo kubera kunyereza imisoro mu mwaka wa 2016. Nabwo yari yatangiye gutekereza uburyo yava muri Espagne, ariko bigakemurwa. Ngaye nguko rero ibya Lionel Messi, ariko nanone abakunzi ba FC Barcelone nabo ubwabo bamwe baramushigikiye, abandi ntabwo bamushigikiye. Turebe ikizakurikiraho. Amakipe ashirwa mu majwi cyane ko ashobora gutwara Lionel Messi, cyangwa se Lionel Messi akajya gufatanya n'abandi muri ayo makipe. Harimo ikipe ya Inter Milan, akaba ari ikipe yo mu Butaliyani, ndetse hakaza ikipe ya Manchester City yo mu Bwongereza itozwa n'umutoza Pepe Guardiola. Uyu Pepe Guardiola nawe wigeze gutoza Lionel Messi mu ikipe ya Barcelona. Hakaza nanone ikipe ya Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain ikinwamo na Neymar na Kylian Mbappe. Ahangaha impamvu Messi yumva ko yakwigira muri Paris Saint-Germain ni umubano yarasanzwe afitanye na Neymar. Bakaba ari abakinnyi babiri bakinanye muri FC Barcelona, kandi imikinire yabo yatanze umusaruro ukomeye cyane babifashijwemo nanone na Luis Suarez. Kuba Messi yakongera gukina na Neymar rero akaba ari ikintu cyiza cyane cyamunezeza. Ku rundi ruhande, nubwo hariho andi makipe menshi agaragaza ko Messi ashobora kujyamo, ariko amahirwe ari hejuru cyane arahabwa aya makipe uko ari atatu. Mbibutsa yuko iyi ari Nibisanzwe TV. Ntiwibagirwe gukora subscribe ndetse no gukanda ku kimenyetso cy'inzogera kugira ngo ibyo tugutegurira bijye bikugeraho ako kanya. Cyane cyane icyo tugukeneye umukunzi wacu ni ukutanga ibitekerezo bitandukanye ku nkuru tuba twabateguriye. Tutirengagije kongera gushimira abakunzi bacu bagaragaje yuko bari kumwe natwe ndetse bakaduha ibitekerezo ku nkuru yacu iheruka. Uwo ni Rukundo Vincent, Kayigamba Calixte, Mugisha Julius, John Akandwanaho, Mushabe Chris ndetse n'abandi dutegereje mugiye kuduha ibitekerezo bitandukanye. Iyi ni Nibisanzwe TV, nje ndi Frank Mario Sebudandi, naho butaha Imana ibarinde.